MLA hekaba member of legislative assembly kaisa kaisa constituency o a amsai hamkai rok khawai sabo samung tang mana hunyo saijago khoroksa MLA vote paimani yagulo biri samung khlayo lukrok abro nayo aba hikino lukroni barjati nyai MLA jotono janji amsai nyai kino MLA sopna deborma bahino tabu baikhe wani ingkha o BCO bijik khai saboni chaya tongkho tui lama karen tai kubni sep sabrok tini mandai amsaini mandai blok ni bisingo khopjaknai kaitham BCO thangai naikha amsaini lukorok bebo malaikha ar bisingo lama tui karen naimani jagarokni bisingo tongo Lokhipur BC Purbo Noabadi BC tai Ramchandranagar BCO bo saikhanara kha kokmo thuner no Ramchandranagar BC belaikheno agini slai hamkrai ungui tongkha tai kaini BCO je ungsui arono datino ungrunai aba hinyo kok saikhanara ka chini kokma thuner ni bwskango o salo MLA Sopna Debormani rogi bo tongbaikha block ni BDU PWD ni officer tai TWS ni officer songro hambai ini mandayo tinta bisino tui nai chung visit klalaka tinta bisin kharobo puila Lokhipur bisi erpore Purbo Noabadi bisi tabungka rasontai bisi o rasontai bisi o phai kota buk chung or phai wal tak bungkang kai akbang sarahini hijago o jaga phai nai thani no chung or no chung takok sai tongo parani elakani সমস্যা যতনো নাইলাইখা tamung nai tam shop nai bobo complete ungjak ya tamung nai elakani problem dongno tui current lama tabung kangkai yango jeta water resource ni je samung je orobo nala tui soraro kakjak abrono jeng naইলাইখা parani je সমস্যা সমাধান তো আসুক দতিন খালাই মাংলা आंबो सानानि मुसुंगो ट्रिक जों जे प्रब्लेम दंनो ट्रिक खालायनानै थाङै दङ एलाका जाहाथे डेभलप उनथोन अबनो नायलायो जत बेसि उनो हाबै आखै फायनाय बरक मोटामुटी ओ आरसी नगर तो मोटामुटी डेभलप उनजाकनो तेबो जे बाकी दंमानो ट्रिक खायनाय अबनो जों नायलायखा अबनो सानाय अबखाय দ্বিতীয়বার ভিজিট নুই दङ বেশি ভিজিট आं दुइबार ভিজিট खालायखा ताबुक जत जागावनो दुइबार खालायनाय अबनि परे जों गुबुननि बिसिव तिनटा खाय रमुइनाय ভিজিट खालायखांनाय एलाकाव ताम प्रब्लेम नुइ दं ताम समस्या नुइ दं अबरक न नायनाय लामा उइया तै गरै कारेन्ट गरै अ जागाव दति खालायनान बागैनो चाइटगै दङ जारा मेडियान थ्रुते नाय तंनाय रंना आं अबनो कबगनाय जतनि बिसिव ना हामनाय नरक रेडी खायतरिदि बर नंनि साथाय दं बर खालायथाय दं अबरनो फुनुकदि तै बर नांनाय लामा बर नांनाय कारेन्ट बर नांनाय अबरक फुनुकदि अबरक सादि आर बरक दैनि बागै जे दै कायजाक रक बर रक पेन्डिं खालायजाक दं अबरक न फुनुकदि अब हायकै ट्रुखाय जों कमप्लिट खायनानै चाइटगै दङ एबं खालायबो दङ बर लामा बरक फुनुकाय जानाय जतन जानजानि बिसो नरक आसुगलायै बबो लामा फुनुंनानै अब नायतरि दिहिनै आं अबनो कमं मुंनारगो ट्रिक मानदायो जे प्रब्लेम दं माने मोटामुटी सल्व खायनानै बागै चाइतो दङ ताबुक नंका रासनताय बिसि आरसी नगर बिसि हिनजागो आरो बिजिट खाय दङ ताबु जों सिगाङाव होनबाय जों आरो लखिपुर बिसि आबो बिजिट खायफायका आरो लामा रंनो प्रब्लेम रं नायफायका আর PWD লামা হাंखाय आरो 20 फुट रक नांगो अन्तत आर खेत तुइ रग PWD नि जे रुट खालायनानै हांखाय 20 फुट याकाना नाया अमरक दंबायो आर बरक न साइकाय फेका नरक आसुगलायै सिद्धान्त नाहादि रेजुलेसन नाहादि नरक जदि 20 फुट याकाखाय अब PWD लामा खायरि मानाय अबरक साइकाय फेका हांखाय तेकेसन हांखा पूर्व नवाबादि बो हाबै फेका आरो बिजिट खायफायलाय दिनै हिगांगा जों आरो बिजिट ब्लक नि भिडिअ दङ तै आरो वाटार रिसोर्स नि तै आरो DWS ओमफ्राय इलेक्ट्रिक RNB बो दङ अमहायखो डक्टर वाइस तुइफायका जत डिपार्टमेन्ट जतन नायथुं हुनैनाय जतन कक साथुं सुख खुलगुइ कक साथुं हुनैनो जतन आरो डक्टर फायलाय